Zdravo svima, ohayo gozaimasu. Danas ćemo još malo da nastavimo na jučerašnji čas sa Dragoljubom koji trenutno trenira, tako da danas radi malo solo. Malo ću vam još objasniti neke podatke iz animeja, znači One Piece, koji sigurno volite, jako puno anime fanova ima u Srbiji, stranica Anime Srbija i tako dalje. Moje ime je Julija Stojanović. Evo, podijelila sam vam slajd, znači One Piece, ovo je iz epizode gdje Luffy gives his head to Nami. Znači, Luffy, glavni lik, karakter, daje svoj šešir Nami. I ovdje sam vam stavila Nihon, znači kanji characters, jedno od pisama, znači imamo 3 pisma, evo u zagradi vam je hiragana, znači Nihon, no anime, Nihon no anime, stavila sam vam i romađi, znači nešto kao slično, nije baš engleski, ali je nekako kao što se kaže romanized, znači japanski, tako da je više prihvatljiv stranoj publici. Inače, ja sam živjela u Japanu 20 godina i studirala sam baš japanologiju i trenutno sam na doktoratu isto u japanologiji. Dobro, evo znači Luffy, imamo 2 rečenice, on kaže aha shiranai ili shiranei, što je više onako malo, nije baš toliko, kako da se izrazim, više onako nešto sa prijateljima kad pišete, nije na tom nekom nivou, kako se već kaže, polite, znači nije toliko baš pristojno, no nije važno. Znači, shiranai, glagol koji se koristi, verb je shiru, znači infinitiv would be to know ili znati nešto. Znači, on kaže I don't know. I broj 2 rečenica, naravno u konverzaciji sa nami, je a i vareta. Ovo je passive form ili pasivna, taj format glagola. U pasivu znači verb je you, to say something, kad se nešto kaže. And he's kind of, znači on se malo nekako stidi ili sjeća se nešto iz prošlosti, kao vareta, you told me, da, rekla si mi i tako dalje. Evo sad idemo na nami koja priča puno duže. Znači prva rečenica je nanio. Nanio, znači ona je malo ljuta na njega, uzrujana i tako dalje. Iz ove scene, znači what do you want, šta želiš, šta hoćeš. Ovo možete koristiti u bilo kojoj prilici, na primjer neko vam priđe, neki stranac, strankinja i baš niste raspoloženi da pričate, možete sam reći nani. Ili ako ste baš ne želite da imate razgovor sa porodicom, partnerom, bilo šta, možete isto reći nani. Ako kažete nanio, ima malo više onako accent, kako da već kažem, ima dublje značenje, znači kao šta želiš, šta hoćeš, what do you want. I broj 2 rečenica, nanimo shiranai kuseni, znači širu imali smo sad sa Luffyjem, znači to know, znati nešto. I ova shiranai, kako da kažem, ending of the verb, na kraju glagola, to je negacija glagola, znači širu je infinitiv, shiranai ili shirimasen, više formalni format, kako da kažem, formalni oblik glagola je negativna forma glagola, znači ne znam. I kusene ima dosta značenja, u ovom slučaju je baš ona želi da to forsira, kao ti baš ništa ne znaš, tako nešto bi bilo to. Znači, nanimo shiranai kuseni. Znači, u rečenici broj 3, sentence number 3, 8年間この島に何があったかを知らないくせに. Znači, shiranai, imamo again repetition, ponavljamo taj glagol. Evo da vas naučim, 8 znači vidite ovdje 8 godina, 8 years. Malo brojeva, dosta ljudi znaju brojeve, igrali su karate, ne znam, aikido, tako nešto su trenirali. Evo, brojat ću vam do hači, znači ichi, ni, san, shi, go, roku, nana, hači. Evo, kyu, iđu, znači 9 i 10, znači on nije bio na ostrvu je Shima, Konoshima, this island, znači ovo ostrvo. On ne zna šta se desilo na ostrvu u posljednjih 8 godina, to što mu govori, jel? 8 年間 Konoshima ni nani ga ataka u shiranai kuseni. Ovdje sam napisala ovaj WO, to je većinom za pridjeve se koristi, neću vas sad gnjaviti gramatikom, ali ima razlog zašto sam ovako napisala.
I rečenica broj 4 ovom snimku sa YouTube-a ili mali odlomak sa YouTube-a koji je naravno copyright, autorska prava su ok. Anata nima kanke najkrat. Znači anata je you ili ti, ali se ne koristi baš toliko kao u našem jeziku. Naravno u nekim formularima anata no nama je znači vaše ime ili tvoje ime kako želite. Ali u ovom slučaju kad nekome baš kažeš anatava kao ti, baš ti, nekad može imati malo negativno značenje i u ovom slučaju Nami je dosta uzrujana i ona kaže kanke najkara. Znači uvijek imamo ovo naj, znači negaciju. U ovom slučaju it's not related to you, znači nije povezano s tobom ili none of your business. Kanke znači kad imate kad je nešto povezano ili kad ste, na primjer, u vezi s nekim kankejaru ili tako nešto. I onda imamo rečenicu 5, shimakara dete ite ili dete ike, to ita desho. Znači, deru, glagol deru je kad negdje odlazite, iku je isto kad idete, dete ike je baš onako kad nekoga tjerate. I told you to get off this island. Da, iku je znači to go i deru je isto to leave, znači kad idete nešto. Kad idete, znači kao polazite ili kad odlazite od nekog mjesta. Shima, again, imali smo to prije, znači ostrvo, jel? Island. I još jednom se ona ponavlja, dete ike, znači go away, go away. I imate ovdje glagole, znači infinitiv je deru i iku. Ovaj odlomak je, Dragoljub jako voli, One Piece i anime i manga i sve kao što sam sigurna dosta vas voli. A ako želite ovaj skript ili nešto možete da mi se javite. Moje ime je Julija Stojanović, hvala na slušanju. Evo samo da ovo zatvorimo. Još jednom hvala na slušanju. Domo arigatou gozaimasu. De wa mata ne. Bye bye.